Mimi nina swali moja ambalo nitauliza baba. Njewe mfite ikibazo kimwe ngiye kubaza umukozi w'Imana. Jana ametueleza ya kwamba yeye alikuwa ni mtu mkubwa sana. Ejo yatubwiye yuko yari umuntu ukomeye cyane. Akatuambia eti alikuwa akipata pesa hadi $600. Yaratubwiye yuko yahembwaga amadolari arenga 600. Kisha akatuambia ndani ya testimony yake eti yeye alikuwa akijigeuza paka ili akale nyama ambazo ziko ndani ya chungu. Hanyuma atubwira yuko yajyaga yihindura injangwe kugira ngo ajye kurya za nyama ziri mu masafuriya y'Abakristo. Sasa nikajiuliza ni lengo gani ambalo linaweza likamkamate mtu ambaye hakukosa kitu ya kula, anaenda kakule nyama ambazo zimo ndani ya chungu ya mtu ambaye anamjidia heshima. Hanyuma njewe naribajije muri jewe, ese bishoboka gute umuntu waba udafite icyabuze ufite byose akajya mu isafuriya y'umuntu witekeye inyama ze akajya kuzirya yihinduye injangwe? Kwa kweli mimi nilisikia niulizo sana ndani ya moyo wangu. Mu byukuri muri jewe numvisha ari ikibazo kindemereye, numva ngomba kubaza. Sasa atatuelezea lengo la walozi ambayo anaacha vitu nyumbani mwake anaenda kajigeuze mnyama ili akale ndani ya ingine nyumba. Ubwo rero ndifuza ko adusobanurira uwo mugambi abarozi baba bafite kugira ngo basige ibintu byabo byo kurya mu rugo bihindura injangwe bajye kurya iby'abandi mu masafuriya yabo. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Asante sana. Urakoze cyane. Lengo la mimi kufanya vile, umugambi mba mfite kugira ngo mbikore gutyo, kwanza ni kuwaharibia walaji. Nukugira ngo duhemukire abantu bagomba kurya ibyo biryo. Kwa kuwa mlaji akishajua chakula hiki paka ametia mdomo wake mle, kuko iyo umuntu yatetse ibiryo akamenya yuko injangwe yabiriyeho, mlaji hawezi kula tena uchafu ambao paka ameacha. Uwo muntu ahita siga ibyo byo kurya cyangwa akabimena kuko niyasangira n'injangwe. Lengo lake la kwanza ni uharibifu. Umugambi wa mbere ni ukwangiza. Alafu asili ya paka ni mroho. Kandi ibanga ry'injangwe ni igisambo. Hata kama nilikuwa naweza kupata pesa, mke wangu alikuwa anaweza kunipikia vizuri, hata chakula Kinyarwanda alikuwa anaweza kupika, lakini ni uroho tu kwamba hilo jambo lifanyike. Mu byukuri nubwo nari mfite amafaranga menshi kandi nubwo umugore wanjye yashobora kunekera ibiryo byiza biryoshe ndetse n'ibindi by'Ikinyarwanda, ariko ubwo busambo nibwo bwaneraga gukora gutyo. Asante sana mama. Nanje ndifuza kumubaza ikibazo kimwe. Na mimi ningependa nikuulize swali limoja. Nikaharakisha. Wasohoka gusezeye umudamu wawe cyangwa waranyonyomba? Nakuuliza hivi, ese wakati ulikuwa unatoka nyumbani unaenda kufanya hiyo uchawi, ulikuwa ukamwaga mke wako ama ulikuwa unatoka hivyo hivyo tu? Ese wagarukaga aziko waje cyangwa waseseraga nko waseseraga mu bibambasi? Na wakati ulikuwa ukirudi alikuwa anajua kama unarudi ama ulikuwa unaingia vile ulikuwa unaingia nyumba zingine unapasua vibambasi kusudi uingie kwenye manyumba za Wakristo? Ikindi cya kabiri nifuzaga kumubaza. Na ingine swali ni hivi, abo wakoreye bire bintu byose waba warabahamagaye ukabakiza? Ayo marozi wabarogaga? Ingine swali inasema hivi, na wale wote wenye umewatendea ile mabaya yote, baadaye uliwaomba msamaha ama ulienda ukawaponesha ama ulifanya nini? Icya gatatu nashaka kumumenyesha nuko abarwanaga nawe urugamba rwe rw'abarozi amenye ko nari mu cyumba cy'amasengesho ikagunga mu ntambara zamurwanyaga twari tumuzi. Ingine nataka kujulisha. Murakoze cyane mama, Imana iguhe umugisha. Komeza. Ingine na mimi nilikuwa kwenye chumba ya Luganga kwenye maombi, tulikuwa tukagombana na walozi, tena tulikuwa tushakutambua. Chumba? Ichumba cyahe mama? Wari umuzi? Alikuwa akikufahamia, yeye alikuwa huko Kigoma. Alikuwa anakuombea sana kwa chumba cha maombi, alikuwa anakufahamia, alikuwa anakusikia bado kukuona.
Hitwa na Ni sawa kabisa. Kagunga, unafahamu Ni Kagunga? kweli, ni kweli. Okay. Ngo nibyo rwose. Swali la kwanza amesema nilipokuwa natoka nyumbani kwenda kufanya uchawi. Je, nilikuwa nina mke wangu alikuwa nafahamu? Ikibazo cya mbere yari yabajije ati ese igihe yagendaga kuroga umugore we yabaga abizi? Kwa kweli mke wangu hakuwa anafahamu. Mu by'ukuri umugore wanjye ntago yabaga abizi. Na tena nilikuwa naacha nimemroga, nikiondoka mpaka ninaporudi ndio anaweza kufahamu kama nimerudi sasa. Kandi mu by'ukuri nawe nasigaga muroze kugira ngo atamenya ko nsohotse nagaruka nkamurogora. Kuna uchawi unaitwa sahawiyatun. Huo uchawi basi nikisha ufanya naandika kwenye karatasi, ninaweka chini ya godoro. Halafu nikiweka chini ya godoro sasa tunakuja tunalala pamoja. Sasa yeye atalala kuanzia saa hiyo na hatojitambua mpaka saa ile naondoka, na wakati nitakaporudi sasa nitalala, ndipo sasa nitaondoa ile karatasi chini ya godoro, ndipo atajishitua na hataweza kujua kama nilikuwa sipo au namna gani. Hari uburozi rero bwitwa ngo sahuliyo, nukuvuga ngo ni igipapuro nandikagaho nkagishira munsi ya matora, hanyuma agasinzira, akaguma asinziriye nanamenye yuko nasohotse, nagaruka maze kuryama nkabona kuvanamo cya gipapuro, noneho akabona gukangwa kandi nanasobanukirwe ko nigeze nsohoka aho ngaho. Swali la pili. Ikibazo cya kabiri. Niseme ukweli. Reka mvugishe ukuri. Kila mwanaume niliyemzinia mwanamke, buri mugabo wese nasambaniye umugore, nilisikia moyoni mwangu kwamba ili Mungu anisamehe, numvishe mu mutima wanjye kugira ngo Imana ibashe kumbabarira, nilikuwa namwendea mmoja baada ya mwingine. Nagendaga musanga umwe ku wundi nkamusaba imbabazi. Nilifika kwa mtu mmoja, nageze ku muntu umwe rero, na bila uoga kandi natinye, nilimwambia mimi ndiye niliyesababisha uachane na mke wako. Mubwiza ukuri ndamubwira ngo ninjye watumye urugo rwawe rusenyuka. Kwa hiyo kwa sababu mimi ndio nilifanya, nimekuja kwako unisamehe. Kubera ko rero ari nje wabikoze, nje imbere yawe kugira ngo umbabarire. Yule bwana akaniambia, nilifahamu kwamba wewe ndiye uliyeniachanisha na mke wangu. Uwo mugabo arambwira ati mu by'ukuri nanjye nasobanukiye ko ari wowe wansenyeye urugo, lakini kwa kuwa umekuja kuniomba msamaha, ariko kubera yuko uje kunsaba imbabazi, nimeamini kabisa kama umeokoka. Maze kwizera neza ko wakijijwe. Nemeye ko wakijijwe by'ukuri, na sasa nimekusamehe kandi ndakubabariye. Na nilianza kuomba kabla sijaenda, kandi natangiye kubisengera narajyayo. Hawa nilikuwa nawafanyia walikuwa Waislamu ambao nilijua wana hasira na mimi. Abo ngabo nabikoreraga bara Abayisilamu nari nzi yuko bamfitiye inzika. Wakati huo nilijua nikienda anaweza kuniua kwa sababu nimekuwa Mkristo. Aho ngaho nagendaga nshiza amakenga kuko nabaga nzi yuko ashobora kunyica kuko nakijijwe. Kwa hiyo Waislamu wote wanakuwa na hasira na mimi, niliona kabla sijafika nifanye maombi kwanza. Hanyuma kubera ko nari nzi ko bose bandakariye, nkabanza ngasenga mbere yuko njyayo. Kwa kweli kila nilikokwenda nilikuwa napata msamaha tu. Kandi ahantu hose nageze mu by'ukuri narababariwe. Lakini wengine walikuwa wakinitukana. Ariko abandi baranukaga. Hakuna aliyenipiga wakati nikienda msamaha kwao. Ariko na wigeze ankubita ngiye kumusaba imbabazi. Asante sana. Murakoze cyane. Alichokisema mama habari za Kagunga ni kweli. Uwo mubyeyi uko yavuze izo nkuru za Kagunga ni by'ukuri. Ninaamini hakuna kinachoshinda Mungu. Nizera yuko nta kintu cyananira Imana. Maombi yake yalisababisha mimi niokoke. Amasengesho ye niyo yaneye gukizwa. Kwa kuwa hata pale Kagunga, kuko naho ngaho Kagunga, alikuwepo mjomba wangu anaitwa Mzee Kajani, mjomba wangu kabisa. Hari marume witwaga Mzee Kajani. Yeye mzee alikuwa mchawi kabisa. Uwo musaza yari umurozi pe. Alikuwa anasimika antena yake, kwa hiyo anawasiliana wachawi wa Kongo, Burundi, Rwanda, Dar es Salaam, Zambia. Kwa hiyo tunaweza kukutania pale kwake.
yarafite antene yacomekaga mu butaga akabasha kuvugana n'abarozi bo muri Kongo, bo muri Tanzania, bo muri Kenya no mu Rwanda. Kwa hiyo alichokisema mama ni kweli kabisa. Ibyo umubyeyi amaze kutubwira ni ukuri. Asante kwa maombi yako. Urakoze kubw'amasengesho wansengeye. Amen. Amen. Na mimi napenda nikuulize swali moja. Nanjye ndifuza kukubaza ikibazo kimwe. Ulisema kwamba mlikuwa na uwezo wa kwenda kufanya tendo la ndoa na katika nyumba ambapo kuna bwana na bibi. Waratubwiye yuko wari ufite ubushobozi n'ububasha bwo kujya mu rugo rw'abashakanye ukagenda ugasambanya umugore wo mu rugo rugo. Nilikuwa napenda kujua kama kulikuwa na uwezo wa either kupatia mimba huyo mwanamke au kutransmit disease. Kama ulikuwa na ugonjwa fulani unaweza kumwachia yule bibi, au kama ujauzito yule mwanamke akapata mimba na huyo mtoto anakuaje kuaje. Rero ikibazo cyanjye kiravuga ese wari ufite ubushobozi bwo kuba watera inda uwo mugore cyangwa se ukaba wamwanduza indwara z'imibonano y'ibitsina? Ese niba nanone abo bana bashoboraga kuvuka, ese babaga ari abana bateye mu buhe buryo? Na swali lingine nilikuwa napenda kujua kama mkeo sasa alishaokoka au bado. Ikindi kibazo cy'amatsiko nifuza kumenya yuko umufasha wawe ese yaba yaramaze gukizwa cyangwa bimeze gute? Na Waislamu wanasema nini hasa kwa kula nyama ya nguruwe? Hanyuma ikindi cyanyuma, ese Abaislamu bavuga iki kubijyanye no kurya inyama y'ingurube? Bana basa kundi nyama Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Kwa wale wanawake ambao nilitembea nao, kwa kweli kuna baadhi wengine kama nilivyosema nilikuwa nazaa nao watoto. Mu by'ukuri abo bagore nabashije gusambana hari bamwe nabashije gutera inda. Watoto wale walikuwa wanafanana na mimi kabisa. Abo bana bavukaga basa nanjye mu by'ukuri. Kwa hiyo baba wa mtoto yule aliokana yule mama kimtizama yule mtoto, hanyuma ise w'umwana yakwitegereza uwo mwana nabyaye, alikuwa anamwambia mke wake, huyu sio mtoto wangu. Yaramubwiraga ngo uyu si umwana wanjye, kwa sababu anafanana na Sheikh Hamisi Hussein Mubarak. Kuko uyu mwana mu by'ukuri asa na Sheikh Hamisi Hussein Mubarak. Kwa hiyo mama hata akijikatalisha, lakini ni kweli. Ariko uwo mugore nibwo yabihakana byabaga ari ukuri. Na kwa kuwa wanasema Waswahili kitanda hakizai haramu, kandi Abaswahili bakunda kuvuga ngo igitanda nago kijya kibyara ikinyendaro. Kwa hiyo yule baba aliendelea kumlea hata kama hana ushahidi kwamba ni kweli mimi nitembea na mke wake. Uwo mugabo rero yakomezaga karera uwo mwana kuko na buhamya yabaga afite ko ari nge namubyariye uwo mwana. Lakini walikuja kuthibitisha kama ni kweli wakati ule naenda kuomba msamaha. Baje kubisobanukirwa rero igihe nagiye kubasaba imbabazi. Ni sawa? Wanakuwa kawaida kabisa. Abo bana rero babaga ari abana bazima by'ukuri, bakaba ari abana basanzwe nyine nk'abandi bose. Niseme kwa habari ya nguruwe. Reka mvuge ku nkuru zijyanye n'ingurube. Qur'ani imezungumza sehemu ya nguruwe. Hari igice cyo muri Qur'ani kivuga ku bijyanye n'ingurube. Imesema kama umesafiri mahali ambapo hakuna chakula kingine chochote, iratubwira ngo niba wagiye mu rugendo ahantu hatari ibindi byo kurya ibyo ari byo byose, kuna hiyo nyama ya nguruwe peke yake, hakaba hari iyo nyama y'ingurube gusa. Qur'ani imesema ule usife. Qur'ani iravuga ngo uzayirye kugira ngo udapfa. Kama ulikuwa unakula kilo 2 nyama ya ng'ombe au ya mbuzi, niba wajya kurya ibiro 2 by'inyama y'ihene cyangwa y'inka, basi nguruwe ule kilo 1. hanyuma ingurube urya ikiro kimwe gusa. Sasa hanyuma rero kama Qur'ani imeruhusu ule usishibe, niba Qur'ani yategetse ngo uzarye ariko ntuhage, nyama ya nguruwe ni ruhusa kuila, hasa ukila kwa ugali wa muhogo ule mweupe. Nukuvuga yuko biremewe kurya inyama y'ingurube cyane cyane waziriye n'ubugari bw'umwumbati buryoshye. Asante sana. Murakoze cyane.
Jambo lingine ndugu yetu aliuliza, kama wakati ule mimi nikiwa na maradhi napomwingilia mwanamke huyo, je, naweza kumwachia maradhi? Ikindi kibazo yari yabajije, ese abashije kujya gusambana uwo mugore yashoboraga kumusigira indwara runaka? Hiyo ilikuwa inawezekana kabisa. Ibyo byarashobokaga by'ukuri. Kwa kuwa pale Kigoma Ujiji, kuko aho ngaho ikigoma mu mujyi, mimi nilikuwa natengeneza ugonjwa unaoitwa akbalu minal maradhi fil insanu, ugonjwa mbaya kwa wanadamu ambao ni ukimwi. Njewe aho ngaho ikigoma nabashaga gukora uburwayi bwitwa gucyo yavuze kugira ngo mbashe kubutera abantu. Ukimwi ni sida. Ni nka sida, ni uburwayi bumeze nka sida. Kwa hiyo ntabwo bumeze ni sida. Ni sida mu by'ukuri. Kwa hiyo nikimwingilia mwanamke nikiwa nimetengeneza pepo yule, basi alikuwa anabaki na ugonjwa wa ukimwi. Nukuvuga igihe najyaga gusambana uwo mugore namukore iyo ndwara, uwo mugore namusigiraga iyo ndwara ya sida. Na akienda hospitali kupimwa anaonekana ana ukimwi. Yajya no kwa muganga kwipimisha bagasanga yaranduye. Lakini akienda kuombewa anapona, maana ni pepo. Ariko yajya gusengerwa agakira, kuko mu by'ukuri byabaga ari daimoni, nago byabaga ari indwara ifatika. Na wengi tumekuwa tukiwafanyia maombi, wale watu wanaponywa ukimwi kwa sababu asili ya ukimwi ni mapepo. Kandi benshi twagiye tubasengera bagakira kuko ibanga rya sida n'abadaimoni. Amen. Amen. Mke wangu alishaokoka ama hajaokoka? Kindi kibazo cyabazaga niba umufasha wamaze gukizwa. Jamani, Wanyarwanda wakiokoka wanaokoka kweli kweli. Mu by'ukuri Abanyarwanda iyo bakijijwe bakizwa nyabyo. Mke wangu alishaokoka jamani. Umugore wanjye yarakijijwe. Yeye ni mama mchungaji. Nawe ni umugore w'umushumba. Amen. Amen. Mchungaji na mimi nataka kukuuliza ulizo mbili. Sawa. Nanjye ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Ulizo wangu ya kwanza ni, ikibazo cya mbere ni iki? Wakati ulikuwa natoka kiroho ama ulikuwa natoka kimwili? Igihe wasohokaga, ese wasohokaga mu mubiri cyangwa wasohokaga mu mwuka? Na ingine ulizo yangu ya pili ni, ikindi kibazo cya kabiri ni iki ngiki. Kwa mafundisho ulitufundisha jana, ulituambia kama wakati sisi wa Kristo tuko naomba Mungu, tunakuwa tunapiga nyinyi wa shetani, wakati mlikuwa wa shetani tulikuwa nawapiga. Ikindi watubwiye yuko iyo twebwe abakristo turimo gusenga, mwebwe abarozi muba mukubitwa. Na ukaniambia kama mlikuwa navunjika kweli kweli. Kandi utubwira yuko mwababazwaga cyane. Sasa nilikuwa napenda kujua hivi, ngewe rero ndifuza kumenya gutya, ese wakati tulikuwa tunawapiga mwili ilikuwa na vimba ama ilikuwa na pasuka? Ese igihe mwakubitwaga umubiri warabyimbaga cyangwa waraturikaga? Porque na shii wa Kristo tujue kama tunawapigaka wachawi kweli kweli kama wanalumiaka, tuko naona kabisa kweli kweli hivi. Nukugira ngo dusobanukirwe twebwe nk'abakristo niba mu by'ukuri iyo dusenga abarozi bakubitwa by'ukuri bakababazwa. Asante sana. Murakoze cyane. Amesema hayo na ni mambo ya muhimu sana. Avuze ibyo ngibyo kandi na magambo y'ingenzi cyane. Wakati ninakwenda kufanya uchawi, igihe nagendaga kuroga, nilikwambia jana kwamba nilikuwa naingilia kwenye pembe ya nyumba. Ejo narakubwiye yuko ninjiraga mu nguni y'inzu. Sasa unapoingia ndani kwenye pembe la nyumba, iyo winjiriye mu nguni y'inzu rero, lazima uwe na mwili wa namna hii. Birasaba yuko ugira umubiri nyine nyamubiri. Lakini unakuwa na karatasi ambayo umeandika jini anaitwa jinil bait, ndiye anayekuwezesha kupasua ile nyumba alafu naingia. Ariko icyo gihe wabaga ufite urupapuro wanditseho izina ry'iyo jini kugira ngo ribashe kugusaturira icyo kibambasi ubashe kwinjira. Sasa unapoingia mle ndani ndio unajibadilisha. Wamara kwinjiramo imbere nibwo wihinduraga. Unakuwa umebadilishwa na pepo yule, unakuwa wewe ni pepo, hauonekani kwa maumbile ya kibinadamu. Hanyuma ugahindurwa nugaragare nk'umubiri, ukaba uri umwuka uri muri iyo nzu. Ndio maana naweza kufanya yale mwenye nyumba hanioni. Niyo mpamvu ibyo nakoraga byose nyiri inzu ntiyabashaga kumbona. Lakini nilisema siku ile kwamba mwenye nyumba yule nilipoingia mle ndani yake, baada ya maombi alitoka asubuhi akanikuta sitting room, nimeketi hapo, akaniona sasa
kwa mwili. ariko mwibuke yuko ejo nababwiye yuko nyirinzu umwe kubera ko yari yasenze ngo ahansange mu gitondo bwarakeye ahansanga noneho nambaye umubiri. Kwa hiyo nilikuwa na uwezo wa kujigeuza kwa njia mbili. Nari mfite ubushobozi bwo guhindura mu buryo bubiri. Wakati mwingine nilikuwa nikitaka kusafiri safari ambazo ni za kibinafsi. Igihe kimwe igihe nashaka gukora urugendo wenda rw'umwihariko rwanjye, kama sio safari za kikazi ambazo naweza kupewa tiketi, naweza kupewa pesa, lakini kama ni ya kwangu nilikuwa ninajibadilisha. Icyo gihe iyo byabaga ari urugendo rwanjye rwihariye nafite amafaranga kubera ko atari urugendo rw'akazi ngo mabwe itike n'ubushobozi bwose bw'urugendo, nilikuwa nakwenda nyuma ya nyumba halafu naita mizimu ya ndugu zetu wazazi wangu waliyekufa zamani. Icyo gihe narihinduraga nkajya nyuma y'inzu nkahamagara abazimu biwacu bapfuye kera kugira ngo babashe kumpindura. Ile mizimu ikija inakuja na upepo mwingi halafu inanirusha na kwenda mahali napotaka. Hanyuma abo bazimu bakaza bafite umuyaga mwinshi cyane bakanterura bakanjyana aho nifuza kujya. Umenielewa ndugu yangu? Ese waba wanyumvishije mwene data? Amen. Amen. Sawa sawa. Asante. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Ninaomba tuendelee wapendwa. Ndabasaba yuko dukomeza. Kwa kuwa kiongozi wetu wa kanisa amepanga utaratibu mzuri. Kuko umuyobozi wacu w'itorero yateguye gahunda nziza. Hari ikindi kibazo kigiye bakubitwaga ukuntu bababaraga niba ari mu mubiri cyangwa bakabyimba cyangwa bagaturika. Juzi nilisema hivi. Ejo bundi navuze gutya. Yule mama aliyetukuta kule majini. Uwo mugore wadusanze kuzimu mu mazi. Tulimwambia ninyi ndiyo mnatutesa mkiwa kule duniani mnaomba. Twaramubwiye tuti ngo ni mwebwe mujya mudutesa ahangaha iyo muri kwisi musenga. Mnapoomba sisi tunapigwa. Iyo murimo gusenga twebwe turakubitwa. Na tulimuonyesha alama za fimbo tunazopigwa kwa ajili ya maombi yao. Kandi twamweretse n'inkovu dukubitwa kubera amasengesho yabo. Ndugu yangu, miili inaumia kabisa na inavimba. Mu byukuri mwene data imibiri irababara kandi ikabyimbirwa. Na damu zinatoka. Ndetse n'amaraso akava. Sio uongo ninachokuambia ndugu yangu. Ntabwo ari ukubesha, mu byukuri ndakubwiza ukuri. Kwa hiyo unapoomba wewe, mu byukuri nukuvuga ngo umenye yuko iyo usenga kweli hauoni kama mchawi anapigwa. Ntabwo ubu bireba yuko umurozi arimo gukubitwa. Lakini ni wazi anapigwa kweli kweli. Ariko byukuri abakubitwa nyabyo. Hata unaposema malaika piga huyo mchawi kwa jina la Yesu. Nurangiza kuvuga ngo malaika kubita uwo murozi mu izina rya Yesu. Anapigwa kabisa. Arakubitwa byukuri. Nilipigwa kabisa. Narakubiswe byukuri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu sio wa mchezo ndugu yangu. Yesu ntabwo ari wo gukinishwa Kabisa. Mu byukuri. Nilipata cha mtemakuni sio uongo. Nabonye akarabarore. Okay, hebu tuanze sasa ndugu zangu. Reka dutangire bene data. Toka tumeanza kuna wengine walikuwa hawapo hapa. Kuvigiye twatangiriye wenda birashoboka ko n'abantu bamwe bari bataraza. Kuna watu ambao wamekuja leo toka tumeanza hawakuwepo. Ese habari abantu baje uyu munsi ari ubwa mbere? Wengi sana. Ni benshi. Kabisa. Ni benshi cyane. Sasa ni vizuri nianze pale mwanzo, halafu tuishie pale mwisho na kesho tutaendelea tena. Reka dutangire mu ncamake dusa nkaho dusubiye inyuma hanyuma dukomeze nejo tuzongera dukomeze. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Mimi naitwa Dr. Paulo Huseni Mubaraka. Njewe nitwa Dr. Huseni Paulo Mubaraka. Nashukuru Mungu kwamba nilisoma masomo ya dini ya Kiislamu. Ndashimira Imana yuko nize amashuri ya Kiislamu. Kuanzia madrasa kabisa. Kuhera amashuri na shule za awali. Shule za mwanzo. Amashuri abanza kabisa. Baadaye nilikwenda shule ya sekondari iliyoko mjini Kigoma. Hanyuma njya mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Kigoma. Shule ya sekondari ile nilipata cheti kama mtu amemaliza darasa la 7. Aho ngaho nahaboneye certificate y'umunyeshuri urangije imyaka 7 yiga. Baada ya pale nilikwenda chuo kikuu cha Kiislamu ambacho kiko Dar es Salaam. Nyuma yaho nagiye muri universite kaminuza yaho ya Dar es Salaam. Nilifanya miaka 4 nikapata diploma ya Kiislamu.
namaze imyaka 4 mbona diploma y'ubwisilamu. Baada ya hapo nilikwenda hapo Libya mjini Tripoli. Nyuma yaho nagiye Libya mu mujyi wa Tripoli. Nilifanya miaka 8 nikapata degree ya kwanza ya Kiislamu. Namazeyo imyaka 8 naho mabona degree ya mbere. Baada ya hapo nilikwenda Kuwait City kwa miaka 6 nikapata degree ya pili ya Kiislamu. Nyuma yaho nanone nagiye Kuwait niga imyaka 6 mbona degree ya kabiri. Baada ya kumaliza pale nilikwenda Irani mjini Tehran nikafanya miaka 4 nikapata degree ya 3 ya Kiislamu. Nyuma yaho nagiye Irani mu mujyi wa Tehran mbona imamya bushobozi maze imyaka 4 niga. Baada ya hapo nilikuwa naandaliwa kuwa shekhe wa Afrika Mashariki na Kati. Nyuma yaho natowe kuba shehe wa Afrika yo hagati. Kwa hiyo ililazimika niende Saudi Arabia nikafanya kozi ya miaka 2 ya uongozi. Ibyo kugira ngo mbe uwo muyobozi w'iburasirazuba byasabaga yuko njya mu Bwarabu mu mashuri y'imyaka 2 yo kwigishwa ubuyobozi. Baada ya kumaliza ndipo nilifanywa kuwa kiongozi wa Afrika Mashariki na Kati. Hanyuma y'ibyo maze kurangiza nibwo nagizwe umuyobozi wa Afrika yo hagati ndetse n'iburasirazuba. Waliohusika kuniteua kuwa kiongozi wa nchi hizo 6 alikuwa wa kwanza Ayatollah Khomeini. Abanoye rero kuba uwo muyobozi uwa mbere yari Alatoye Khomeini. Cyangwa se president wa Irani w'icyo gihe. Mwingine aliyekuwepo alikuwa Saddam Hussein. Undi wari uhagaze aho ngaho yari Saddam Hussein. Mwingine alikuwepo Yasir Arafat. Undi wari uhari yari Yasir Arafat. Mwingine alikuwa Kanali Muammar Gaddafi. Undi wari uhari yari Muammar Gaddafi. Hao ndio waliohusika mimi kuwa kiongozi wa dini katika nchi hizo 6. Abo ngabo nibo banyimitse kuba umuyobozi w'ibyo bihugu 6. Ndio walikuwa ni waajili wangu. Abo ngabo nibo bangiraga inama. Tulikuwa tunakaa pamoja na kupanga habari ya kazi. Abo ngabo nibo twicaranaga tugakora gahunda y'umurimo. Sasa baada ya kuingia katika kazi ya Kiislamu, hanyuma maze kwinjira muri uwo murimo w'Ikiislamu, mbere yuko nangira uwo murimo, yako mambo ambayo nilikuwa ninayafanya katika Uislamu. Hari ibintu bitandukanye nakoraga muri iryo dini. Nilipokuwa katika kile chuo kikuu cha Libya, igihe nari ndi muri iryo shuri i Libya, wakati ule nilikuwa na miaka 2 pale Libya. Nari hamamaze imyaka 2. Nilikuwa nikipata aya nyingi katika Qur'ani zilizonifanya ni uamini Ukristo au ni muamini Yesu kama ni mtu wa kweli. Nabonaga imirongo myinshi insobanurira neza yuko Yesu ari Imana kandi nifuza kuba umukristo. Na hizo aya zilipekea kujua ya kwamba yule Muhammad alikuwa ni muamini zamani kwa kweli. Katika Qur'ani anavyoelezwa anasemwa kinaga ubaga. Kandi uwo Muhammad nizeraga kera mu byukuri Qur'ani imbwira yuko ari umuntu nk'uwundi. Kwa mfano katika surati Al-Baqara, nk'urugero muri surati Al-Baqara aya 272 inasema hivi. Umurongo wa 272 uravuga gutya: Laisa alayka luhudahum ya Muhammad, wewe si mwokozi wa wanadamu ewe Muhammad. Wowe naguri umucunguzi w'abantu wowe Muhammad. Walakina yahda Allah man yasha'u wa ma tunfiquna min khairi fa'ufu bi nafsika yasu'an waladullah. Aya hii inasema na wewe ulitakiwa umwamini Yesu aliyezaliwa na Mariamu ili uokoke miongoni mwa watu wanaookolewa. Kandi nawe urasabwa gukizwa ukizera umwami Yesu wavukiye mu nda ya Maria, ili na wewe uwe miongoni mwa watu wanaookolewa, kugira ngo nawe ube mu bantu bakijijwe. Nilipoona aya hii, igihe nabonye uyu murongo, niliona kwamba kweli huyu Yesu anayetamkwa katika Qur'ani ni wa kweli. Nahise nsobanukirwa yuko uyu Yesu uvuga no muri Qur'ani ari Imana y'ukuri. Angekuwa sio wa kweli, iyo ataba ukuri, asingeandikwa ndani ya kitabu ambacho kinaongoza Uislamu. Nago yari kwandikwa mu gitabo kiyobora Abayisilamu. Ndiyo sasa nikaenda kumuuliza mkuu wa chuo,
icyo gihe rero nibwo nagiye gusobanuza umukuru w'ishuri. Akasema ni kweli Muhammad hawezi kutuokoa sisi. Arambwira ati ni ukuri Muhammad ntago yadukiza. Kwa sababu Qur'ani imesema na yeye anatakiwa aokolewe na Yesu. Kuko Qur'ani ivuze yuko nawe akeneye Yesu kugira ngo akizwe. Kwa hiyo nikaamini kabisa kwamba Yesu ni mwokozi wa wanadamu. Hanyuma nizera by'ukuri yuko Yesu ariwe mukiza w'abantu. Angekuwa si mwokozi wa wanadamu asingeandikwa ndani ya kitabu hiki. Iyo ataba umukiza w'abantu nago yari kwandikwa muri iki gitabo. Kwa hiyo baada ya ile miaka miwili pale chuoni, hanyuma hiyo miaka ibiri aho ngaho mu ishuri, wale waliokuwepo niliwaambia kwamba nilifukuzwa kwa sababu ya kuuliza mambo ya Yesu na Muhammad kwenye Qur'ani. Abari bahari kuva dutangira nababwiye yuko nirukanwe muri iryo shuri kubera kubaza ibibazo bijyanye na Yesu. Ilisababisha nifukuzwe chuoni. Byabaye ngombwa yuko nirukanwa mu ishuri. Lakini namshukuru Mungu, ariko ndashimira Imana. Mungu alifungua milango nikaendelea kusoma. Imana yongeye gukingura imiryango nkomeza kwiga. Nilipofika pale chuoni watu waliweza kutunga mitihani ya masomo ambayo mimi sikusoma katika ile miaka miwili. Abo bayobozi rero baje gutegura ikizame muri ya masomo y'imyaka ibiri nabashije kwiga. Kwa neema ya Mungu nilikuwa namuomba Yesu, yale ambayo nilikuwa nikimuomba Yesu alikuwa ananisaidia kwenye mitihani na kushinda. Kandi kubw'ubuntu bw'Imana kuko nasabaga Yesu ngo amfashe, yaje aransobanurira n'ibizame ndabitsinda. Baada ya hapo nilikwenda pale Kuwait City. Hanyuma y'ibyo nagiye Kuwait City. Baada ya kuona sasa Yesu ni msaada wangu, nyuma yo kubona yuko Yesu ariwe mwishingikizi wanje, hata baada ya kufika Kuwait niliendelea kumuomba yeye na kumtegemea yeye. Ndetse maze no kugera Kuwait nakomeje kumwiringira no kumusenga. Watu wananiuliza kwa nini Hamisi hauendi kusali msikitini? Hanyuma abantu bakambaza ese Hamisi kubera kutajuza gusenga mu musigiti. Sikutaka kuwajibu kwamba mimi sasa hivi moyoni ni Mkristo. Nilikaa kimya tu, niliwaambia ninyi salini kwa sababu nilijua mambo Yesu ananifanyia. Nago nifuje kuita mbamenyesha yuko mu mutima wanjye ndi umukristo, ariko naratuje ndaceceka, ariko nkomeza kwizera mu mutima wanjye. Nikiwa pale Kuwait nilimuuliza mkuu wa chuo cha Kuwait. Ndi Kuwait rero nabajije umukuru w'ishuri wasobanurire kama huyu Mungu ni Mungu, anaomba kwa Mungu gani tena? Niba uyu Muhammad ari Imana, ese asenga kuyihe Imana yindi? Lakini Qur'ani inasema, ariko Qur'ani iravuga gutya, huwa Allahu alladhi khalaqa samawati wal ardi wa abuhu yasuan. Yuko Mungu aliyekuwa anaombwa na huyo Mungu ambaye ni baba wa Yesu Kristo. Haravuga ngo hari Imana isengwa kandi niyo Mana data ubyara Yesu. Na ukisoma Biblia unakuta Biblia imesema, Mungu anasema msiwe na miungu mingine ila mimi. Kandi wasoma no muri Biblia ugasanga batubwira ngo nimukasenga izindi mana, mujye musenga Imana imwe rukumbi. Kwa hiyo yuko Mungu mmoja aliyekuwa anaombwa na huyo Mungu niliyekuwa namtumikia zamani katika Uislamu. Kandi hari Imana imwe gusa isengwa, kandi iyo Mana niyo nakoreraga kera mu Uislamu. Sasa kingine kilichonistajabisha katika aya hii, ikindi cyanchanganyikishije muri uyu murongo, Qur'ani inaniambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlomwamini huyo Muhammad, mwebwe abizera Muhammad, sallu alayhi wa sallim taslima, muombeeni na mumtakie msamaha kwa kuwa alipo anaadhibiwa. Ngo mujye mumusengera mumusabira imbabazi kuko arimo arahanwa. Sasa mimi nilijiuliza kama yeye ni mtume wangu, none naribajije muri jewe niba ariwe numwa yanje, inakuwaje mimi nimuombee yeye? Ese bishoboka bite kugira ngo njewe musengere? Yeye ndiye angeniombea kwa Mungu aliyemtuma kwangu. Kuko mu by'ukuri niwe wakagombye kunsengera ku Mana yamunyoherejeho. Kwa kuwa ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 33, yenyewe inaeleza kwamba Yesu anatuombea. Iyo usomye mu Baroma mu gice cya 8 hatubwira ko Yesu ni udusengera twebwe. Sasa mimi nikaamua kwamba kweli huyu Yesu anayetuombea ndiye anayestahili kuaminiwa. No ndavuga ni mu by'ukuri uyu Yesu basha kudusengera niyo Mana ikwiriye kwizerwa. Pale chuoni nilifanya miaka 6, nilikuwa nikimuomba Yesu kila mtihani. Aho ngaho namaze imyaka 6 kandi buri gihe nahoraga nsenga niringira Yesu. Na nilikuwa nakuwa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kandi nahoraga mbu wa mbere, wa kabiri cyangwa wa gatatu. Maana yake
nilikuwa sijui kwamba maana yake ni nini, lakini nimeanza kujua baada ya kuokoka. Icyo gihe ntago nashoboraga gusobanukirwa neza, ariko nagiye mbisobanukirwa maze gukizwa. Katika namba ya kwanza na ya pili na ya tatu nilikuwa nachezea katika utatu mtakatifu wa Mungu. Mu by'ukuri ubwo najyaga mbu wa mbere wa kabiri cyangwa wa gatatu, nukuvuga ko nakiniraga muri bwa butatu butagatifu. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Sasa pale nilipomaliza Kuwait miaka ile 6, aho ngaho Kuwait marangije imyaka 6, ndipo nilikabidhiwa degree ya pili pale. Aho ngaho mahabwa impamyabumenyi ya kabiri, na baadaye sasa nikaenda pale Irani Tehran. Hanyuma njya Iran Tehran, na mtindo ulikuwa ni huo kumuomba Yesu. Kandi umugambi wari wa wundi nugusenga Yesu. Nalimuona Yesu alivyokuwa ananisaidia. Kandi najyaga mbibona ukuntu ahora mfasha. Hakunipungukia hata siku moja. Nago yigeze angabanyikirwa n'umunsi wa rimwe. Na baada ya kumaliza pale Irani, kandi ndangije naho ngaho Irani, ndipo nilipewa sasa degree ya 3. Aho ngaho niho nabonye impamyabumenyi ya 3. Wakati tunakabidhiwa ile degree ya 3 pale Irani, igihe twahabwaga iyo mpamyabumenyi ya 3 Irani, degree ile unakabidhiwa na jini anaitwa Akbaru minal jiniyatu Afrikiyatu wa Arabia. Jini huyo ni mkubwa, anatawala Afrika na Uarabuni yote. Aho ngaho iyo mpamyabumenyi wayihabwaga ni jini ryitwa gutyo ritegeka ubwarabu bwose na Afrika. Kwa hiyo Ayatollah Khomeini ambaye ni rais wa Irani, hanyuma uwo mukuru w'igihugu wa Irani Ayatollah Amin, na Saddam Hussein ambaye ni rais wa Iraki, hanyuma na Saddam Hussein aliwe mukuru w'igihugu wa Iraki. Katikati yao watu wawili ndipo jini anakaalishwa. Hagati yabo bombi iryo jini niyo ryabaga ryicaye. Basi baada ya hapo wanaendelea wakuu wengine. Hanyuma yaho bakakomeza mu bundi buryo. Sasa unaitwa, unasimama mbele ya jini. Ugahamagarwa ugahagarara imbere y'iryo jini. Anaitwa jini kama naonekana. Akitwa jini ariko akagaragara. Anaitwa albahathu, pepo kama haonekani. Akitwa umwuka mu gihe atagaragara. Kwa hiyo unaposimama mbele yake, waba uhagaze imbere ye, anakupa kiapo yule jini, akaguha iyo mpamyabumenyi, anakuambia, akakubwira ngo urahire, anakuambia sema maneno haya, hanyuma usubiremo aya magambo: atawakalu ilaika ya jini saashaghilu islamia kullu dahari. Unatamka maneno haya kwamba ninaahidi mbele yako wewe jini nitatumikia Uislamu mpaka mwisho wa maisha yangu. Iyo ndahiro ibivuga ngo ndahi imbere yawe wowe jini yuko nzakorera ubwisilamu kugeza mpfuye. Ukisha hapa hivyo sasa anakupa maji yanaitwa Zamzam, yanatoka Maka. Warangiza kurahira gutyo akaguha ya mazi matagatifu ava imaka yitwa Zamzam. Yale maji yanachanganywa na damu za majini, yanakorogwa pamoja. Ayo mazi yabagavanzwe n'amaraso y'abantu bapfuye bakayavangira hamwe. Alafu sasa unapewa, unakunywa maji yale yanaitwa yamini. Hanyuma ugahabwa ayo mazi ukayanywa yitwa yamini, ili kwamba chochote utakachokiona kibaya kwenye Uislamu usiseme, kugira ngo ikibi cyose uzabona mu bw'Isilamu nuzakivuge. Mimi nilikunywa yale maji na ile damu ya majini. Jewe nanywe ayo mazi nayo maraso ya majini. Lakini damu ile ya majini na kiapo kile hakukunifanya chochote, kwa sababu ndani yangu alikuwa amekwisha kuwemo Yesu. Ayo mazi nayo maraso ya majini nacyo byabashije kuntwara, kuko imbere muri jewe Yesu Kristo yaramaze kwimikwa. Hata ile saini niliyoifanya pale, ndetse na yandahiro, ndetse no gusinya nakoze, mkataba niliyofanya na shetani pale, ndetse nayo masezerano nakoranye na Satani aho ngaho, kweli nilikuwa nafanya kwa mkono, lakini moyoni pale nilikuwa namuandika Yesu. Mu by'ukuri nabikoraga gutya gusa mbikora, ariko mu mutima na Yesu yabaga ari jewe. Nikwambia ndugu yangu, reka nkubwire mwene data, Uislamu, yani kama hakuna majini hakuna Uislamu. Mu by'ukuri niba hatariho amajini n'abayisilamu ntibahari. Ni kama Ukristo, kama hayupo Roho Mtakatifu hakuna Ukristo. Ni nk'uko wavuga yuko nta mwuka wera na Bukristo buhari. Kwa hiyo imani inayoongozwa na majini, nukuvuga kwizera kuyoborwa na majini, si imani ya Mungu, ntabwo ari kwizera kw'Imana. Maana majini ni mashetani, kuko amajini na amadaimoni. Ukristo unaongozwa
na Mungu Roho Mtakatifu. Ubukristo buyoborwa n'Umwuka Wera. Kwa hiyo unapoamini Ukristo maana yake umemwamini Mungu. Iyo wizeye kuba umukristo mu by'ukuri ba wizeye Imana y'ukuri. Baada ya kumaliza kusaini pale, maze gusinya aho ngaho, pembeni kulikuwa meza imetayarishwa, kuna watu wawili wameketi hapo. Iruhande hari ameza hicayeho abantu babiri bateguwe. Kwa hiyo unakwenda pale, unaacha address yako, ni wapi unaishi, watakutumia mshahara wako huko uliko. Ukagenda ugasiga amazina yawe ndetse n'ahantu utuye kugira ngo umushahara wawe baza ukohereza aho ngaho. Kwa hiyo nikiwa Tanzania, mu by'ukuri nabaga ndi Tanzania, nilikuwa napata mshahara kutoka Jamhuriyatul Islamiyatu Irani. Nabaga ndi Tanzania nkabwa umushahara uvuye Isbiyatul Irani. Irani ndio kuna Uislamu mkali sana. Irani nicyo gihugu gikomeye cyane muri Islamu. Na wao wamejitoa kusapoti Uislamu ulimwenguni kwa hali na mali. Kandi nabo baritanga kugira ngo bashigikire Islamu mu buryo bufatika ndetse no mu buryo bwo kubukomeza busanzwe. Kwa hiyo baada ya kumaliza sign hizo zote na kuacha address yangu pale, nyuma maze gusiga iyo ndahiro ndetse maze no gusinya no gusiga imyirondoro yanje, ndipo sasa wakanichagua kuwa shekhe wa Afrika Mashariki na Kati. Nibwo banoye kuba umushehe mukuru w'ibihugu byo muri Afrika byo hagati ndetse n'Iburasirazuba. Nilipoanza kazi ya Uislamu, nangiye uwo murimo w'Islamu rero, mimi nilikuwa ninaletewa pesa kutoka Warabuni ili kuwategemeza watu wanaofanya mihadhara waweze kuwatoa Wakristo kwenye Ukristo na kuwaingiza kwenye Uislamu. Noherezwaga amafaranga aturutse mu Bwarabu kugira ngo mbashe gukomeza no gushigikira babandi bashobora kuvana Abakristo mu Bukristo bakabinjiza mu Bw'islamu. Miaka 3 nikiwa katika Uislamu, maze imyaka 3 nkora uwo murimo, ndipo nilikuwa nimelala usingizi. Nibwo nari nsinziriye. Yesu aliyenisaidia kule kwenye maji, wa undi Yesu wamfashije hahandi mu mazi, na yule nilikuwa namuomba kwenye mitihani ambaye ni Yesu, kandi wa undi nasengaga cyagiye kibizami, ambaye alinipa jukumu kwamba ni lazima niwasaidie Waislamu waweze kuelewa habari za Yesu. Kandi Yesu wamamagariye kugira ngo nzabashe gufasha abandi Waislamu bamumenye. Alinifikia tena nikiwa nimelala usingizi, yongeye kungenderera ndyamye nsinziriye, akaniamsha kitandani, arambyutsa nsinziriye. Na hapo sasa sio katika ndoto, aho ngaho nono ntabwo ari mu nzozi. Nilisikia sauti nikiwa macho, maana aliniamsha kwanza. Numvishije ijwi ndi maso kuko yabanje kumbyutsa. Wakati ule nilikuwa namuona katika ndoto, cyagiye cyakera namubonaga mu nzozi, lakini siku hiye sikumsikia kwa ndoto, aliniamsha. Ariko uwo munsi noneho ntago byari inzozi, naramubonye nari maso. Akaniuliza swali namna hii, ambaza ikibazo kimeze gutya: ya Hamis, ewe Hamis, ese Amisi, hal asita inta tujalisu Libya fi tilka alma'u wa fi mitihanuka wa alladhi aqultu ilayka ala ahlika islamia. Akaniambia, Hamisi, umesahau kwenye yale maji kule Libya? Ese Hamisi, waba wakwibagirwa uburyo naguvanye mu mazi handi Libya? Na umesahau nilivyokusaidia katika masomo yako na mitihani yako? Kandi ukibagirwa uburyo nagufashije mu mashuri yawe ndetse no mu bizame? Na jinsi nilivyokuagiza ukawasaidia ndugu zako Waislamu? N'ukuntu nakohereje kugira ngo uzafashe bene so b'Abayisilamu? Siku hiyo ilikuwa Alhamis kwa mkea Ijumaa asubuhi. Uwo munsi byari kwa kane, buri bucya ari kwa gatanu. Sauti naisikia, ijwi ndaryiyumvira neza. Sasa sikuwa namuona saa hiyo, ariko nago namwitegereje. Lakini sauti ile nilisikia kwanza kwenye maji, ariko ryajwi numvishije kera cyagiye mu mazi, ndio sauti naisikia siku hiyo. Niryo jwi nongeye kumva uwo munsi. Nikamuuliza swali, ndamubaza ikibazo: ya Saiduna, bwana wangu, ese mwami wanje, ya sahibi, rafiki yangu, ese nshuti yanje, madha tuhibu an fala al-yawm, unataka nifanye nini leo? Ese wabunyifuriza gukora iki uyu munsi? Akaniambia, al-yawm, leo, arambwira ati uyu munsi atuwasilu unasu fi masjidi alladhi faltu ilayka min zamani, ni uambie watu msikitini niliyokutendea kule kwenye maji na kwenye masomo yako.
arambwira ati genda uhamirize mu musigiti ibitangaza nagukoreye hari handi mu mazi no kwishuri. Wama qaaltu fil Qur'ani, na jinsi ninavyotamkwa ndani ya Qur'ani. Kandi n'uburyo mvugwa muri Korani. Sasa aliponiambia maneno hayo, amaze kumbwira ayo magambo, nikajikuta kamba nimebebeshwa gunia la kilo 200. Nisanze meze nk'umuntu bikoreje ibiro 200 by'umufuko. Nikajiuliza, naweza kusimama msikitini kuambia Waislamu wamwamini Yesu? Ese ndibaza, ese birashoboka ko nahagarara mu musigiti nkabwira Abayisilamu ngo bizere Yesu? Mimi huyu ndio nilikuwa nawaeleza Waislamu waendelee kuwafanyia mabaya wa Kristo ili waingie Uislamu. Kandi ninge wababwiraga ngo bakomeze bakorera Abakristo ibibi kugira ngo babashe kudusanga. Nikamuuliza nitawezaje? Ndamubaza se nabishobozwa niki? Akaniambia saakunu maaka fi masjidi, nitakuwa na wewe hapo msikitini. Arambwira ati nzabana nawe aho ngaho mu musigiti. Saatwika alquwa, nitakuwezesha, nitakupa nguvu. Nzagushoboza kandi nzakwambika imbaraga. Wa khawfu sayakhriju minha, na hofu nitakuondolea. Kandi nibibi byose nzabigukura imbere. Niliinama, jasho ikanitoka. Kandi nzakumara n'ubwoba, narunamye icyuya kirandenga. Kwa hiyo nikamwamsha mke wangu, hanyuma mbyutsa umufasha wanje, nikamweleza yale maneno ambayo Yesu ameniambia saa hiyo. Mubwira ayo magambo Yesu yaramaze kumbwira. Mke wangu akaniambia, umufasha wanje arambwira ati, wewe umechanganyikiwa? Ese wowe wavangiwe? Akili zimekutoroka? Ese ubwenge bwakuvuyemo? Nikamwambia akili zimetimia kabisa, hakuna hata moja imetoka. Ndamubwira ni ubwenge bwanje buruzuye pe na nakavunya kavuyeho. Kwa hiyo kulipokucha asubuhi tumejiandaa kwenda msikitini kuswali. Hanyuma bucya twitegura kujya gusenga mu musigiti. Kwa hiyo baada ya kuswali nikasimama kutoa mawaidha sasa. Hanyuma noneho ndahaguruka kugira ngo nje kubwiriza. Kutoa mawaidha ndio kama kuhubiri kwa Wakristo. Gutanga mawaidha ni nko kubwiriza by'Abakristo. Kwa hiyo nikawaambia Waislamu, naomba mkae kabisa, asitoke hata mmoja. Ndabasaba ngo mwese mwicare ntihagire n'umutaha. Leo kuna mambo mapya ambayo hamjawahi kusikia maisha yenu yote. Uyu munsi haragasha nago muregera mukumva. Na kweli hakuna aliyetoka. Kandi mu by'ukuri nta numwe wasohotse. Nikaanza kuwaeleza habari ambazo Yesu alinifanyia kule kwenye maji na hata kwenye masomo yangu. Nangira kubahamiriza rero ibyo Yesu yankoreye mu mazi ndetse no mu mashuri. Baada ya hapo nikawasomea aya ambayo nataka niisome sasa hivi kwenu. Hanyuma nabasome uyu murongo nifuza kubasomera kakanya. Aya hii katika surati Arafu aya 61. Uyu murongo wa 61 uwo muri Arafu inasema hivi, uravuga uti, wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha watabiuni hadha siratul mustaqim. Qur'an inasema Yesu msimfanyie shaka. Qur'an iravuga ngo Yesu nimukamugirira ishyari, yeye ndiye dalili ya kiyama. Yesu nimuzamwibazeho, yeye ndiye dalili ya kiyama. Kandi niwe muremyi, niwe kimenyetso wa siku ya mwisho kimeruka. Anasema mfuateni, yeye ndiyo njia iliyonyooka. Mumukurikire kuko niwe nzira y'ukuri. Nikawaambia Waislamu, mbwira Abayisilamu msikitini, mu musigiti ni lazima tumwamini Yesu. Birakwiriye yuko twizera Yesu kwa kuwa yeye ndiyo njia iliyonyooka, kuko niwe nzira y'ukuri. Na nikawakumbusha maneno fulani kandi mbibutsa amagambo atandukanye ambayo tunayasema tukiwa katika swala ya Kiislamu. Amagambo tujya dusenga iyo turimo gusenga mu bw'Islamu. Maneno yale yanasema hivi, ayo magambo aravuga gutya: Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu duniani na mwenye kurehemu mbinguni. Mu izina rya Tata wa twese utegeka isi n'ijuru. Ihdina siratal mustaqima, tunaposwali tunasema Mungu tuongoze katika njia iliyonyooka. Tujya dusenga tuvuga ngo yewe Mana tuyobore mu nzira y'ukuri. Nikawaambia hiyo dua tunaiomba kwa Mungu kwamba tuongoze katika njia iliyonyooka. Mbabwira ngo iryo sengesho tujya dusenga ngo Imana tuyobore mu nzira y'ukuri. Nikawaambia njia iliyonyooka ni Yesu. Mbabwira ngo inzira y'ukuri ni Yesu Kristo.
Kwa hiyo nikawaambia wazi ni vizuri tumfuate Yesu kuanzia leo. Mbabwiza ukuri ndababwira ati birakwiriye yuko dutangira gukurikira Yesu uhereye none. Mmoja akasimama akaniuliza swali. Umwe arahaguruka mbaza ikibazo. Akaniambia sasa unapotuambia tumwamini Yesu leo na wewe utakuwa Mkristo? Nono arambaza ati ese niba utubwira ngo twizere Yesu uyu munsi nawe urahita uhinduka umukristo? Nikawaambia kile ninachowaambia ni mimi nitaanza kukifanya kwanza. Ndababwira ni ibyo mbasaba gukora ni nge uzabibanza. Basi wakati naendelea kuwasomea aya, igihe nakomeje kubasomera iyo mirongo, nikawaeleza aya nyingine ambayo inatuonyesha mbingu yetu ni ya namna gani. Nongera kubasomera umurongo utubwira ijuru ryacu rimeze gute. Katika mbingu ambayo mimi ningeingia ya Kiislamu iko hivi. Ijuru nari kuzinjiramo ngewe nk'umwisilamu rimeze gutya. Wa anharu min al-khamri ladhati lisharibiha. Katika mbingu ile kuna mito ya pombe inapita ndani ya mbingu hiyo. Muri iryo juru harimo amariba y'inzoga aca muri iryo juru. Ladhati lisharibiha, hiyo pombe ni kali kuliko pombe zingine zilizoko duniani. Kandi iryo riba ni inzoga ikarishe cyane kuruta ayandi mayoga yose. Katika mbingu hiyo ukichota pombe ile kwa kile kijiko tunakorogea chai unalewa miaka 40. Iyo nzoga ubashije kunywa ikiko gusa cya kindi kisukari usinda imyaka 40. Afu nasema wa khataban wa jaraban bihadha. Katika hiyo miaka 40 unajinyea na kujikojolea bila kujijua kwa miaka 40 hiyo. Kandi muri iyo myaka 40 uyitumaho ukikoreraho ibintu byose bibi. Nikawauliza ndugu zangu Waislamu, hiyo mbingu inatufaa sisi? No ndababaza abavandimwe b'Abayisilamu, ese iryo juru riradukwiriye by'ukuri? Wakasema kama ni hivyo haitufai. Baravuga niba ruko bimeze rwose ntago bidukwiriye. Hapo aya hiyo inaendelea kusema, uwo murongo ukomeza uvuga kama huwa khaliduna finari. Katika mbingu hiyo mateso tutakayoyapata ndani ya hiyo mbingu hakuna tofauti na watu wa motoni kabisa. Kandi ngo ububabare tuzumva muri iryo juru ntago butandukanye n'ububabare bwo mu muriro. Sasa nikawaeleza, no ndababwira kama tutapata mateso sawa sawa na watu wa motoni, jamani hiyo ni pepo au ni mbingu ya kweli? Niba tuzababazwa nk'ababandi bo muri Gehinomu mu muriro, ese iryo juru ryaba ari juru ry'ukuri cyangwa ni daimoni? Kweli wakasema kama kuna mateso hiyo sio mbingu. Baravuga bati niba koko hari ubwo bubabare n'ubabazwa ntabwo ari juru. Aya inaendelea kusema wasuqa maa hamima faqatwa amwaahum. Wakipatwa na kiu ya maji, haravugwa ati iyo bagize inyota yo kunywa amazi, ndani ya mbingu hiyo kuna mito ya maji ambayo yamechemshwa sana. Muri iryo juru hari amazi yashuhijwe cyane, na wakichota kile kijiko cha chai wakinywa, yale maji yanakata chango za tumbo zao. Bafata ikiko kugira ngo babashe kunywa ya mazi akabatwika akacagagura inyama zo munda. Kwa hiyo nikawaambia mimi leo hii ndababwira ati ngewe uyu munsi wa none ninawaaga nikisema bye bye. Ndababwira ndabasezeyo mbabwira ngo bye bye. Naenda kwa Yesu. Ngewe nsanze Yesu. Wakati nikisema hivyo, hanyuma maze kuvuga gutyo, alisimama mtu mmoja mkubwa sana. Hahagurutse umuntu umwe mukuru cyane kama aposto wangu hivi. Ameze nka apotre wacu munini cyane. Yule bwana alinipiga ngumi moja tu. Uwo mugabo yankubise ingumi imwe gusa. Yani ile ngumi ilikuwa ya kilo kweli kweli. Kandi iyo ngumi kabisa yari remereye. Kama ukinitizama vizuri, unyitegereje neza, hapa usoni nina kovu. Hano mu maso mafite inkovu. Ilinipeleka ile ngumi chini chali kabisa. Iyo ngumi yaramfashe iranterura yagenda injugunya hasi. Kwa nini nilipigwa? Ese naba narakubitiwe iki? Yale majini yaliokuwa ndani ya yule mtu, ay majini yarari muri uwo mugabo, yalichemka yakakasirika. Yarashushe cyane ararakara. Ndio alisababisha anipige ngumi. Ayo nganiyo yamuhagurikije kugira ngo ankubite icyo gipfunsi. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu nilipigwa ngumi msikitini kwa ajili ya kumsema Yesu. Ariko
ndashimira Imana yuko nakubiswe igipfunsi mu musigiti kubera kuvugira umwami Yesu. Kwa kuwa nina alama nitakayomuonyesha Mungu wangu wa mbinguni na Yesu. Kuko mfite ikimenyetso cy'inkovu nzamwereka nimara kugera iwe mubwira ngo Yesu nakubitiwe ubwawe. Mimi nitamwambia Yesu namna hii. Nzamubwira Yesu gutya. Unajua nilipigwa kwa ajili yako, wewe ulishahidi. Wabuzi yuko nakubitiwe ku bwawe. Na wewe ulisema nyumbani mababa yako mna makao mengi. Kandi waravuze ngo mu rugo kwa so hari amago menshi. Sasa makao yangu yako wapi? Sasa urugo rwanjye ruri hehe? Wala hata niweka mbali. Ntabwo azanshira kure. Yeye amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. We yicaye iburyo bw'Imana Data. Sasa mimi nitakuwa karibu yake hapa. Ngewe nzaba ndi hano hafi. Kabisa kabisa. Mu by'ukuri nzaba ndi hafi ye cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Sasa hiyo nikatoka msikitini. Aho ngaho nasohotse mu musigiti. Kwa kuondolewa kwa sababu nilipoteza fahamu. Kuko narasohotse nsa nkaho natakaye ubwenge. Wakanipeleka hospitali. Wanjyana mu bitaro. Nilipofika hospitali nikalazwa. Banjyanye mu bitaro banshiramo. Wakati nafanyiwa huduma nilipatwa na kausingizi. Igihe barimo bamvura naje gusinzira gatoya. Sasa nikaonyeshwa mtu ambaye nitakwenda kwake aniongoze sala ya toba. Hanyuma nyoborwa ku muntu nzasanga kugira ngo anyobore mu isengesho ryo gukizwa. Askofu mmoja anaitwa Enosi Nkone Anderea. Ni monsenyeri umwe witwa Enoki Monsenyera. Bishop. Kwa hiyo nikiwa nimelala nikaonyeshwa njia ya kwenda kwake. Hanyuma nsinziriye nyoborwa kujya kumusangiwe. Na picha yake nikaonyeshwa. Ndetse n'ishusho ye iraza ndayibona. Nyumba yake nikaiona. Ndetse n'inzu ye ndayerekwa. Kwa hiyo nilitoka hospitali nikaongoza ile njia nilikuwa naonyeshwa katika ndoto. Hanyuma mvuye mu bitaro nahise mfata wa muhanda njya gushaka uwo mu bishop. Nikafika kwenye nyumba hiyo nikagonga mlango. Ngera kuri urwo rugo ndakomanga. Nilipogonga mlango yeye ndiye alikuja kufungua. Maze gukomanga niwe wasohotse kumfungurira. Akasema nikamwambia hii ni wewe. Ndamubwira ni ibi ngibi ni wowe. Sasa yule mzee aliingiwa na hofu moyoni. Uwo ni wowe koko niko namubwiye. Hanyuma agira agahinda mu mutima we. Agira ubwoba. Kwa hiyo akaniingiza sebuleni kwake anapokaa. Hanyuma anyinjiza mu nzu ye aho yari yicaye. Akaniacha hapo akaenda chumbani kwake. Hanyuma maze kwicara asubira mu cyumba cye. Maana alinijua mimi ni shekhe wa Afrika Mashariki na Kati, kiongozi mkubwa. Kuko yarasobanukiwe neza yuko ndi shehe w'ibyo bihugu byose, umukuru w'Abayisilamu. Kwa hiyo alijua nimekwenda kumfanyia kitu kibaya. Yaragize ngo nje kumugirira nabi. Sasa alipoenda kule baadaye akarudi akalikuta pale ndani. Hanyuma arongera aragaruka nsanga aho yari yanyicaje. Akaniuliza, "Shekhe, umefuata nini hapa kwangu?" Arambwira ati, "Ese shehe wabugenzwa niki?" Nikaanza kumhadithia mambo Yesu alinifanyia na jinsi jana msikitini nilivyofanyiwa na jinsi nilivyoonyeshwa nije nyumbani kwake aniombee. Nangira kumusobanurira ibyo nakoze mu musigiti n'uburyo namweretswe kugira ngo muyoborweho anyobore mu isengesho. Yule baba kaniambia, "Unajua shehe, nilipokuacha hapa nikaenda ndani." Ese arambwira, "Ese shehe wabuzi yuko igihe nagusize wicaye hano nkajari ya mu cyumba nilikwenda kuomba kwanza. Nari ngiye gusenga. Maana nilijua umekuja kulimfanyia kitu kibaya. Kuko nari ndimo nibwira yuko ari ikintu kibi kikuzanye. Lakini kumbe unamhitaji Yesu. Kumbi ukeneye umwami Yesu. Mimi sina sababu yoyote ya kwamba nisikuombee. Kandi nge nta mpamvu nimwe nabona yo kutagusengera." Baba yule alilia machozi. Uwo mugabo rero yararize cyane. Akasema, "Kama sio Yesu mwenyewe ameshughulika na maisha yako." Aravuga ati, "Iyo atabari Yesu wenyine witaye ku bugingo bwawe, hakuna mwanadamu angekueleza habari za Yesu." Nta muntu numwe wari kubasha kukubwira ijambo ry'Imana. Akasema, "Hata mimi askofu nilikuwa na kuogopa." Ndetse nanjye mu bishop naragutinyaga. Yule baba akalia machozi, akafuta machozi, akasema, "Lazima nikuombee." Uwo mugabo ararira, arangije arihanagura, aravuga ngo birakwiriye ko ngusengera. Kweli akaniongoza sala ya toba kuanzia saa hiyo. Hanyuma anyobora mu isengesho ryo gukizwa na kuniombea kuniondoa mapepo na majini. Ahita nsengera no kugira ngo mbohoke mvanwemo amadaimoni ndetse n'amajini. Masaa 3 nilipoteza fahamu, kumbe operation ya Mungu inafanyika ndani yangu.
namaze amasaha 3 nataye ubwenge, kumbi kubagwa kw'Imana ko arimo gukoreka muri jewe. Baadaye fahamu ikarudi. Hanyuma y'ibyo ubwenge buragaruka. Kwa hiyo nikaenda nyumbani kwangu. Hanyuma ndataha mu rugo rwanjye. Nilipofika nyumbani nikakuta taarifa watu wanauliza. Ngeze mu rugo rwanjye nsanga abantu baje kubaza. Miongoni mwa hao akaja baba mkwe wangu, baba wa mke wangu. Muri abo bantu bari baje mu rugo hari harimo na data bukwe. Akaniambia eti Hamisi, leo umeokoka? Arambaza ati ese Hamisi uyu munsi waba wakijijwe? Nikamuuliza wewe umeambiwa na nani? Ndamubaza ese wabibwiwe nande? Akasema majini yamesha kuja kutuambia yaliyotoka ndani yako. Arambwira ati amajini yakuvuyemo ni yavuye kutumenyesha ko wakijijwe. Nikamwambia kweli nimeokoka. Ndamubwira kuri nakijijwe. Akaniambia sasa kama umeokoka, arambwira ati rero niba wakijijwe, wewe umekuwa kafiri kuanzia leo na kunyang'anya mtoto wangu. Wowe wabaye ikivume kuva none nkwambuye umwana wanje. Nikamwambia baba mimi si kafiri. Ndamubwira data bukwe nge nago ndu kivume, ila wewe ndiye kafiri kwa sababu hauamini kufa na kufufuka kwa Yesu. Ndamubwira ati ni wowe utizera kuko ni wowe utizera ko Yesu yapfuye akazuka. Akaniambia mimi ndio kafiri. Nikasema ndio. Arambaza ngo ni ngewe utizera? Ndamubwira ngo yego. Basi akaniambia nampeleka mwanangu na mjukuu wangu. Ahitambwira ngo njyanye umwana wanje ndetse n'umwuzukuru wanje. Nikamwambia peleka. Ndamubwira ngo twara. Akaniambia nitakuja kuchukua vitu vyote nilivyomnunulia mtoto wangu hapa kwako. Arambwira ati nzagaruka no gutwara ibintu byose naguriye umukobwa wanje hano mu rugo rwawe. Nikamwambia uje uchukue, utakuta nimekutayarishia, nimekufungia vizuri. Ndamubwira ati uzagaruke rwose uzasanga nabiguteguriye neza nabiguhambiriye. Lakini akaniuliza swali, hivi kweli akili zimetimia au umerogwa? Arambaza mu byukuri urumva utekanye muri wowe cyangwa warozwe? Nikamwambia sasa hivi akili zangu ni safi maana Yesu amezisafisha. Ndamubwira ni mu byukuri mfite ubwenge bwose kandi Yesu niwe warangije kunyoza. Kwa hiyo akaendelea kuniona mimi ni mpumbafu sana. Akomeza avuga ngo ndi ikigoryi. Na kweli akaenda baadaye akaleta kenta, akapakia vitu vyote akapeleka nyumbani kwake. Nyuma yaho araza rwose arapakira ibintu byose mu rugo arabijyana. Mimi nikabaki pale peke yangu na Yesu wangu. Hanyuma nsigara ngaho njyenyine hamwe na Yesu wanje. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, mtu mmoja anaitwa mchungaji David Nkone, ni mtoto huyo askofu Nkone. Umuntu umwe n'umwana wa mukozi w'Imana witwa David Nkone. Alikuja jioni kunitembelea saa 2 pale nyumbani kwangu. Aza kunsura nko mu masaa 2 nimugoroba mu rugo. Wakati huo sijawasha hata jiko maana sasa najua siji nitapika nini. Nari naracana nimbabura kuko mu byukuri nanubwo nari nzi icyo ndi buteke. Ninafikiria mpenzi wangu baba yake amempeleka. Na ndimo nekereza umukundwa wanje ise yatwaye. Basi yule David alipofika akalikuta nipo katika hali hiyo. Hanyuma David aje asanga ndi muri ayo makuru. Akaniuliza mke wako yuko wapi? Nikamwambia amempeleka. Arambaza ese umufasha wawe ari hehe? Ndamubwira ni se yamutwaye. Yani kila kitu aliondoka nacho baba mkwe. Ndamubwira ni ibintu byose data bukwe yabitwaye yabyikoreye. Yule mchungaji David akaniambia sasa twende nyumbani kwetu kwa leo. Uwo mukozi w'Imana David arambwira ngo uyu munsi reka mujyane mu rugi wanje. Ukaye angalau wiki moja tukupe kampani. Hanyuma uhasigare wenda nk'icyumweru kugira ngo tugufashe tukube hafi. Nikasema sawa twende zetu. Ndamubwira yego reka tujyane. Nikapanda pikipiki yake mpaka mjini Mwanga. Nurira moto ye ndagenda mpaka muri uwo mujyi witwa Mwanga. Sasa baba yangu yeye ni Alhaji, anasimamia ujenzi wa misikiti mkoani Kigoma. Datumbyara we yari mukuru w'imisigiti ya Kigoma. Alikuwa mdhamini wa kujenga misikiti mjini Kigoma. Yari mukuru ushinzwe inyubako z'imisigiti Kigoma. Baada ya kumaliza ile swala ya saa 3 akawaambia waislamu wenzake. Barangije gusenga rya segesho rya saa 3 abwira abayisilamu bagenzi be kwamba leo twendeni tukachome ile nyumba ya mwanangu na afie humo ndani. Arababwira ati tugende dutwikire yanzu y'umuhungu wanje nawe apfiremo. Wakakubaliana wakasema sawa twendeni. Babyumvikanaho hanyuma baraza. Wakachukua petroli. Bafata petroli. Na makufuri mawili wakafunga milango yote miwili. Bafata n'ingufuri bafunga imiryango yombi. Kwa hiyo wakamwaga petroli juu ya nyumba wakaunguza ikawaka.
hanyuma bafata esanse bamena hejuru y'inzu baratwika inzu irashya. Wao walifikiri nimo ndani, bo bari bibwiye yuko ndimwe imbere. Ndugu yangu, nyumba iliungua ikaisha, hawakusikia kelele ya mtu. Inzu yarahiye irarangira, nibigeze bumva umuntu numwe ataka. Mawazo yao walisema watu wakisha okoka wanakuwa na roho ngumu sana. Unaona amefia ndani wala hajapiga kelele. Baribwira bati ngo iyo abantu bamaze gukizwa bagira imitima ikomeye cyane, ngo murebe yahiriyemo nandwo yigeze ataka. Lakini kumbe Mungu alimtuma malaika wa kibinadamu akaja kuniondoa ndani ya nyumba. Kandi mu byukuri Imana yari yohereje malaika muntu kugira ngo aze amvane muri iyo nzu anjane. Lakini kweli kwa nini hakuja kabla ya siku ile na kwa nini hakuja baada ya siku ile? Mu byukuri ushobora kwibaza ese ni impamvu yihe ataje mbere yaho cyangwa ze nyuma yaho? Ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba siku ile nisife ili niendelee kuifanya kazi ya Mungu. Byari umugambi w'Imana rero kugira ngo uwo munsi nabasha gupfa kugira ngo nkomeze nkore umurimo w'Imana. Baada ya hapo sasa mchungaji mmoja akaja asubuhi kwa yule askofu nilikolala kwake. Hanyuma umukozi w'Imana numwe aza aho ngaho mu gitondo kuri uwo mukozi w'Imana nari narayeho. Akawaambia Hamisi Huseni wamemuunguzia ndani ya nyumba, amekufa. Barababwira bati Hamisi Huseni bamutwikiye mu nzu ye yahiriyemo. Yule askofu akamwambia hapana, Hamisi Huseni amelala hapa kwangu. Uwo mubishop aramubwira ati ntabwo ari byo kuko Hamisi Huseni yaraye hano iwanje. Yule mchungaji akapata amani. Uwo mukozi w'Imana yumva atekanye agira amahoro. Na sisi asubuhi tukaenda kuangalia nyumba iliyoungua. Hanyuma natwe mu gitondo tujya gusura ya nzu yahiye. Askofu akaniuliza, hawa ambao wameunguza nyumba hii wao unafikiri tufanyeje? Uwo mukozi w'Imana arambaza ati ese bano bantu bagutwikiye inzu urumva twabakorera iki? Nikamwambia sio wao waliounguza, ni shetani alioingia ndani yao ndiye ameunguza nyumba hii. Ndamusubiza ni ntabwo ari bo bayitwitse, ni satani wabinjiyemo, ni satani wanwikiye inzu. Hawa ni watu wazuri wa kusaidia, kuwashuhudia, kuwahubiri, baadaye wakiokoka watakuwa watu wazuri tu. Abana abantu beza b'Imana bakwiriye gufashwa bagakizwa, nibamara gukizwa bazaba abantu beza. Kwa sababu hata mimi nilikuwa mbaya kuliko wao. Kuko nanjye ubwanjye nari mubi kubarusha. Kwa yule askofu akasikia amani kwa maneno yale niliyomwambia. Uwo mukozi w'Imana yumva agize amahoro kubwayo magambo nari mubwiye. Baada ya hapo sasa, hanyuma yaho rero mtoto wangu akiwa kule kwao na mke wangu aliugua. Umwana wanje aza kurwarira kwa sekuru. Kwa hiyo walimpeleka kila hospitali na kila mganga wa kishenzi, hakupata matibabu. Bamujyana ku baganga bose ndetse n'abaganga b'ikinyarwanda ariko ntiyabashije gukira. Kwa wafumu n'abapfumu ariko ntiyabashije gukira. Kwa hiyo yule mtoto wakawa wanamkatia tamaa kabisa, akawa anadai amekufa yule mtoto. Uwo mwana yagezeje ahantu amera nk'umuntu wapfuye kabisa. Tulikuta wamechimba kaburi na sanda ya kumvika. Twari twasanze barangije gucukura imva ndetse n'isanduku yo kumuhambamo. Mchungaji David tukaenda pale. Njyewe n'uwo mukozi w'Imana David tujyayo. Tulipofika pale wakatuambia nendeni mkamwage mtoto wenu ameshakufa. Baratubwira ati nimugende muhamba umwana wanyu yarangije gupfa. Tukaingia ndani ya nyumba. Twinjira mu nzu. Yule mchungaji David Nkone akaweka mkono wake kichwani kwa mtoto wangu. Uwo mukozi w'Imana David afata ikiganza cye agishira ku mutwe w'umwana. Kwa hiyo akaanza kuimba damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inaponya, inatakasa, inahuisha. Atangira kuririmba amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu arakiza, akeza, akoza. Akasema Mungu agasana. Kama ni nguvu za giza zilizoko ndani ya mtoto huyu, aravuga ati niba ari imbaraga z'umwijima zafasha uyu mwana au ni mizimu cyangwa niba ari abazimu, tunaamuru kuanzia leo mizimu hiyo na uchawi umuache kwa jina la Yesu. Turategeka muri aka kanya kugira ngo abo badaimoni niyo mizimu imurekure mu izina rya Yesu. Nilishangaa kusikia siku ya kwanza toka nimeokoka yule mchungaji anamuuliza swali Mungu. Numvishije ubwa mbere mu buzima bwanjye kuva nkijijwe umuntu w'Imana abazi kibazo Imana. Akamwambia Mungu, wewe unataka kumchukua huyu mtoto, baba yake umekwisha muambia? Arabaza ati ese Mana, ese ko wifuza gutwara uyu mwana, ese waba wabimumenyesheje? Lile swali Mungu aliloulizwa lilifanya kazi. Icyo kibazo Imana yabajijwe rero cyakoze umurimo. Yule mtoto akaamka. Uwo mwana ahita abyuka. Mtoto aliamka. Umwana arabyuka.
nikatoa macho kama mjusi umebwaga kwenye mlango. Aho ngaho ndakanura cyane, mera nk'umuntu watangaye cyane. Mtoto kaanza kulia. Umwana atangira kurira, akaomba maji. Asaba amazi yo kunywa. Yale maji alipoletwa, amazi bayazanye, yule mchungaji akaanza kuyaombea. Uwo mukozi w'Imana abanza kuyasengera. Alafu ndo mtoto akapewa. Hanyuma umwana abona kuyanywa. Mtoto kanyanyuka akasimama. Umwana arahaguruka. Watu waliokuwa kule nje, abantu bari iyo ngiyo hanze, wakaingia ndani kushangaa. Binjira mu nzu kugira ngo batangare. Wakasema hawa ndio walikuwa wamemroga huyu mtoto wao. Baravuga bati abangaba nibo bari birogeye uyu mwana wabo. Mule ndani alikuwemo Bihajati mmoja alishaenda Maka kuhiji, anaitwa Bihajati. Aho ngaho muri abo bantu binjiye mu nzu hari arimo umugore w'umuhajati witwa Bihajati wagiye imaka. Akaanza kushuhudia yeye mwenyewe yule mama wa Kiislamu. Atangira wenyine guhamiriza uwo mubyeyi w'umuislamu kazi. Akawaambia hapana, hawa hawakumroga. Arababwira ati oya nagwa arabangaba bamuroze. Huyu baba alikuwa naomba, anasema kwa nguvu za giza na uchawi ushinde kwa jina la Yesu. Yule mama alipokuwa anasema hivyo, na yeye akaanguka chini, majini akamwangusha. Uwo mugore atangira kubabwira ngo nagwa araba bamuroze kuko uyu mukozi w'Imana yasengaga ngo abarozi n'abapfumu n'uburozi bwose butsindwe mu izina rya Yesu. Amaze kubivuga gutyo nawe amajini aramufata mukubita hasi. Kwa hiyo tukaanza kumuombea yule Bihajati kukemea mapepo na yakaondoka. Uwo Bihajati nawe dutangira kumusengera ayo majini amuvamo. Kwa hiyo sisi baada ya kazi ile tukarudi nyumbani. Turangije uwo murimo turitahira tujya mu rugo. Asubuhi mapema, mu gitondo bukeye, mke wangu alikuja pale napoishi kwa yule askofu Nkone. Umugore wanje yaje kunsura aho ngaho kuri uwo mukozi w'Imana Nkone. Akagonga mlango mke wangu. Arakomanga. Sasa yule askofu alikuwa sebleni anaomba. Uwo mukozi w'Imana yari mu cyumba asenga. Sebleni? Yari ari muri salo arimo gusenga. Kwa hiyo akafungua mlango akamuona ni mwanamke. Afunguye abona n'umugore. Amevaa hijabu, zile nguo kina mama wa Kiislamu wanavaa. Yari yitangiye kwa kundi abayisilamu bambara. Akamuuliza wewe ni nani? Aramubaza ati wowe urinde? Baada ya kumkaribisha ndani, mbere yuko mwinjiza mu nzu, akasema mimi ni mke wa Sheikh Hamisi. Aramubwira ati ngende umufasha wa Sheikh Hamisi. Akamwambia umefuata nini sasa? Aramubwira se wabugenzwa n'iki hano? Akamwambia nimekuja kumfuata mume wangu. Aramubwira ati nge naje kwisangira umugabo wanje. Wewe si walikupeleka nyumbani, umemfuataje tena? Ko wewe bakujyanye iwanyu, ese ugaruwe n'iki? Akamwambia nimemfuata mume wangu kwa sababu Mungu aliyemfuata ni Mungu wa kweli. Jana mtoto wangu amepona. Aravuga ati mu by'ukuri nje kumusanga kuko Imana yakurikiye ni Imana y'ukuri kuko ejo yaraje umwana wanjye akaba yakize. Sasa mzee akamwacha hapo ameketi, akaja kuniamsha chumbani nimelala. Uwo mukozi w'Imana mwicaza aho ngaho muri salo, hanyuma aza kumbyutsa mu cyumba aho nari ndyamye. Wakati wote nilikuwa nawaza mke wangu. Igihe cyose nari ndimo nekereza umufasha wanje. Kila napoonana na mtu ninamwambia omba kwa ajili ya mke wangu. Umuntu wese twahuraga naramubwiraga rwose nsengera kubw'umufasha wanje. Yaani mke wangu ni mzuri sana kabisa. Kuko mu by'ukuri umufasha wanje ni mwiza. Unajua hata mimi huwa sijiamini kama mimi ndio mume wake. Kandi akenshi sinjya niyizera ko ari ngewe umugabo we. Kama namleta hapa vijana ambao hawajaoa, huwa nina mashaka sana hapa. Muzanye hano abasore batararongora bashobora kungirira ishyari. Basi yule mzee yule askofu akaja chumbani anacheka sana na furahi. Uwo mukozi w'Imana yinjira mu cyumba yanezerewe cyane aseka. Akanambia we mwanangu njoo hapa uone matendo ya Bwana. Mwana wanje ngwino rwose urebe imirimo y'Imana. Nikamfuata, nilipofika ndamukurikira pale. Ngeze aho ngaho muri salo rero. Nikamuona mke wangu. Mbona umufasha wanje. Amebeba na mtoto wangu. Kandi azanye n'umwana wanje amuhetse. Mimi nililia na yeye alilia. Nararize na wararira. Yaani ikawa siku ile ndio ndoa sasa tunafanya siku ile. Bisa nkaho mu by'ukuri uwo munsi nibwo twakoze ubukwe. Kwa hiyo ndugu zangu, kubw'ibyo rero bene data, napenda niishie hapa kwa leo. Ndifuza kurangiriza hano uyu munsi. Kesho tukiwahi mapema, ejo nidutangira hakiri kare, tutazungumza mengine mazuri. Kama Yesu anaweza kuwasaidia waliokuwa Waislamu namna hiyo,
niba Yesu ashobora gufasha abantu bahoze ari abayisilamu kariya kagene, na wewe atakusaidia ndugu yangu. nawe yagufasha mwene data. Kama upo unahitaji kumpa Yesu maisha yako, niba uri hano ukaba wifuza guha Yesu ubugingo bwawe, nikueleze mpendwa, usiogope. reka nkubwire mukundwa, nutinye kandi ntugire isoni. Yesu amesema hivi, Yesu yaravuze ati, ukimuonea haya duniani, numugirira isoni mwisi, na yeye atakuonea haya mbele za baba yake mbinguni, nawe azakugirira isoni mwijuru imbere ya se. Kama upo hapa unamhitaji Yesu na hujaokoka kabisa, niba uri hano ukaba umwifuza kandi ukaba utarakizwa, usiogope ndugu yangu, naomba usimame tafadhali. Nutinye, ndagusaba kugira ngo uhaguruke. Usimame nikuombee. Reka uhaguruke ngusengere. Simama, usiogope mpendwa. Haguruka nutinye. Naomba tusimame wote. Reka duhaguruke twese. Alafu tutafanya kitu kingine. Hanyuma hari ikindi kintu turi bukore. Na unisamee kukuchelewesha. Mumbabarire kubatinzaho gato. Inatupasa kuwepo nyumbani mwa Bwana. Biradukwiriye yuko tuba mu nzu y'Imana. Kama unamtaka Yesu ndugu yangu, usiogope, fanya namna hii, tufanye haraka haraka. Niba ukeneye umwami Yesu, zamuri kuboko kwawe. Asante sana. Asante ndugu yangu. Fanya mkono wako namna hii mpendwa. Urakoze mwene data. Jina la Bwana libarikiwe. Nyosha mkono wako namna hii. Ongera urambure ukuboko kwawe. Na unaponyosha mkono, naomba sasa wale maashazi wafanye kazi kuwaongoza ndugu zetu hao wapendwa waje hapa mbele ili wapate neema ya bure, neema ya Bwana. Ndasaba rero aba protokole kugira ngo batuyoborere abo bene data barambure ibiganza byabo bazi hano imbere. Mukomeze muzamure ibiganza byanyu babayobore hano imbere. Mukomeze muzamure ibiganza byanyu imbere. Usiende bila kumpata huyo Yesu. Nugende utabashije kumwakira uwo mwami Yesu. Usiende bila kumpata huyo Yesu ndugu yangu. Nugende utakiri uwo mwami Yesu. Yesu ni mzuri. Yesu ni mwiza. Karibu Yesu akusaidie na akulinde. Karibu Yesu akurinda kugirire neza. Tunakusubiri ndugu yangu wewe. Turagutegereje mwene data. Karibu sana wakati unaenda. Ngwino igihe kitaragenda. Tupige makofi kwa ajili ya ndugu zetu wanakuja. Tukomere amashyi kubwa bene data baje namwe baza. Yesu ni mwema. Yesu ni mwiza. Yes Lord. Thank you Jesus. Karibu karibu ndugu yangu, tunakungoja. Urakoze, ngwino mwene data, turagutegereje. Unamhitaji Yesu jioni ya leo. Hari umukiza Yesu Kristo ili aweze kufanya mambo mazuri ndani yako, kugira ngo agukorere ibyiza mu buzima bwawe. Yesu aonyeshe badiliko ndani yako. Yesu azani impinduka mu buzima bwawe. Tunakukaribisha ndugu yangu, fika hapa mara moja. Twakwakire mwene data, ngwino. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Reka tumukomere amashyi kwa ajili ya ndugu zetu wanakuja kwa Bwana. Reka tumukomere amashyi Yesu Kristo. Haleluya. 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 Yesu ni mzuri sana. Yesu ni mwiza cyane. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndugu yangu, usione aibu, njoo tu kwa Bwana. Mwene data, ntugire isoni, ngwino ku Mana. Dada, njoo kwa Bwana. Kaka, njoo kwa Bwana. Ngwino, turakwinginze, ngwino wewe mushiki wacu. Uingie katika system ya watu wengi wanaokwenda mbinguni, kugira ngo winjire mu iherezo ryiza ry'abantu bajya mu ijuru. Karibuni, tunawasubiri wapendwa. Ngwino, turabategereje bene data. Haleluya.